马太17章1アタベイシの民無比isi hafato Yesu o Petero hoi o nat o haesati Yakobo ho Yohane out o bo sifo domo zonichi pepechi tsuyu yonto tu suhe mo aezuhu o mia ausna to Yesu o mia ausna si mo totiski to hie ho psoetisko o yusushi mo maezo mais a tiskova ho tofsi aimo au ihe aiti tomo tuuchi tesi o Mose ho Iria mo yupepea ngui o Yesu miusnu to Yesu o Petero ho yainza noi oza a untu umnu ho mito yontan hochiko umna te o yontan ho no no te tuuchi no faeni su namo tsoni faeni to Mose namo tsoni faeni to Iria namo tsoni nemon a seolua no haomotu o Petero ya tofeu suchi tsumutsumu isi tofeu si omo tuyu pandofi ngauchi mo mito tsumutsumu yainza zo songo hiachi oko ueni da u umnua temula taya zoi nei he tadui to tesi fi ngaueni mo na nong hengen atsuhu mo otsungu tachewa mo mo usnu o Yesu ho ubaka yainza yutsu o tengo hengen mitu mungutsu o tesi o Yesu o ihen a Haiti anai he Haiti o mochi zo nemitu toyotsu tohtsu isi eutataveia to Yesu o tesi au sino o amotsu te mito mtsoi hos moevo vei o kocho te avas ake a eusvutano mochi zo imo Haiti chi mavolosi ihetsu tuotsosi to tesi o Yesu mo mainenu chi he ainza to dema zohio seiso tea tuote au tsmu ho Iria yutinga to Yesu wa te au tsmu ho Iria ho auva ayotsan atsutsuhu atinhi te o eusvutamu amitu tsmu ho Iria atinhi o ai he hongata zo ihe apuya na oha audua totiski hokozo tena maezo dio no tahe hakuzoa ihetsu eno tahongito tesi to Yesu ho isi usnato letono no Yohane sisi nemitu yuovei to ihe onito botongonu pandomo usochi mo chihichi zo pop upungu to tuhsu to Yesu mainza noi oza tikoso zovuza o okou mo tama zongono smoefeosu hona no atutumio la siho sucheusu ho sunghuzu o hafau to tesisu ho poaitineni atingi o aihe pedia o totoma enza to Yesu atatiskova tahpuh pungmaitan mo mainenuna hia ukasinko mainenuna hia tokuzo mate onnoa avi mu mate mainenuna hia noana o ho te o uveitsa mu hafautan naoko isitu uteito Yesu o hitsu nemitu hiafo o hitsu tuosni o tamatsongo to hoko ataveisi ta hioatan ihe out ova tuozosi to tesi o Yesu mainchim zau tepe di peteoya fa o hitsuitso isi yutinga to Yesu mo maitsa homo te amsona sinkomu te o amta eusvutamu hochimu mako mais o sonichi tutuno tsai enghovana hia meoisi no sinko upena hochi miusnu ta zuyu tan ho yainza
Imitan ho noezuhu tae. Atia tu te mimho noezuhu. Ukachitemu o te peitsuhichi hioa. 22. Nemuso achuhu yueteunu ne Galilaya o tesi isi miusni to Yesu hoyainza. Tena tovineni ta he musu ta tsou e o ko tsou. Te he opzoza at ingi tes moevove ho tatsu miteuhi. Mo no natso o tesine i he tatui. 24. Nemitu sutsuhu to kapenong o Yesu hoi o tesi. Pando piochi la ateunu to tumuhnoa to seitensi tsou mo uhto petelo. Tuo tosi tena na tuafono tumuhnoa ta seitensi senseimu. Yutinga to petelo. Tuo te tuafo. Nemo imumu to hemo o petelo isi aueva tuo tosi to Yesu. Simon, Zosiana te miusunu ta honte ta puhpungo ho tuafono tumuhnoa no pa momutu hoi no tumuhnoa no nenusino e zouta iachi puhpungo ho chieno tena zou unano puhpungo mo maine nuna tongusu. Yutingi o petelo a zou una si puhpungo enja to Yesu. Mau ante no ahuyu tuafono tumuhnoa e zouta iachi puhpungo. Atingi o ate to ahuyu yusizozu tamo maijachi zou. Teko uhtoa skiti to e tupuho toalungu. Ea o teko ahoza to luichi yosku. Pavi o ngayoshi. Teko aiti omo sonichi peisu. E peisu eni ate amso tuafano teto tumuhnoa ta seiteng. Atakoe no hafa ho fainihin i.